Gicuku ndakubwiza ukuri ko Fardc ikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka ngo yisize imisozi myinshi itandukanye irimo powezero ndetse kandi ahandi hatandukanye ikomeje kudeployinga abasirikare kugira ngo ikore operation zidasanzwe n'ubundi zo kugaragaza yuko bashoboye. No operation mu Gicuku kwigenekerezo rya 17/2026 over Frdc yatangiye contre-offensive igamije kwisubiza powezero n'utundi duce twafashwe na MRDP twirwaneho. Bihagaze gute mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ku isaha saa 5 rishyira kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo rya 17/2026 agana mu masaha ya saa 6 z'ijoro nibwo neza ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta n'intwaro rusange ya Kongo rigizwe n'ingabo z'u Burundi wazarendo FDLR na Fardc batangiye ndetse batangira gushyira mu bikorwa ibitero bya gisirikare zo kwisubiza ibice ibi bizwi mu gisirikare nka contre-offensive mu duce twa Poezero, Baruta ndetse na Isumo twari twigaruwe na MRDP twirwaneho ku munsi wabanje. Aya magerageza yo kwisubiza ibi bice ari gukorwa mu buryo bwa offensive nocturne hifashishijwe ateragel ndetse n'imbunda ziremereye arme à lourdre mortier za calibre zitandukanye ndetse n'imitwe y'abasirikari idasanzwe yamaze kwagera harimo abanakonda ndetse n'abahibu yoherejwe mu misozi yitwa Murima na yitwa Mutambara bari muri operation zikomeye. Amakuru guturuka mu nzego z'umutekano yo aravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta bari kugerageza gukora muavre tactique banyuze mu mihanda no mu mashyamba axe frontière igamije gukikiza ensekrema abarwanyi batwirwaneho bari bashinze ibirindiro position defensive mu misozi miremire yegereye ndetse no kugira ngo bagenzure commune Minembwe n'inzira zijya Fizi uva Baraka centre. Gusa twirwaneho yo yamaze gushyiraho dispositif de défensive avance irimo poste d'observation ndetse na tranche ndetse n'imitwe irindaho bafashe unité de couverture biri gutuma rero igitero cy'ihuriro ry'ingabo za leta gihura n'imbaraga zikomeye zo gusubiza inyuma riposte violente. Amasasu menshi yamurutse ari kuraswa neza mu birindiro bitandukanye bigamije guhungabanya imirongo yatwirwaneho, ariko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imbere front line undercover ziremeza ko abarwanyi batwirwaneho bakomeje gufata no kugenzura tere binyuze mu buryo bwa gisirikare bari gukoreshwa buzwi nka mobilité rapide contre-attaque locale ndetse bari gukoresha neza imiterere y'imisozi ibizwi mu gisirikare nka avantage du relief nkuko bigaragara. Mu gihe ingabo za leta zageragezaga kwisubiza Poezero twirwaneho yari ikomeje gukomeza front igakora ibizwi mu gisirikare nka tir de suppression ku ngabo zageragezaga kwegera ibiri gutuma ihuriro ry'ingabo za leta rihura n'igihombo gikomeye mu bikoresho ndetse hari na bamwe batangiye gukomereka. Kugeza mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu muri iki Gicuku nta gihindutse ku murongo w'imbere y'urugamba kuko twirwaneho yakomeje kugenzura Poezero, Buruta, Isumo mu gihuriro ry'ingabo za leta ritangiye gusubira inyuma rikora reprise tactique rigana mu bice byo kwa Murima no hafi yitwa Mutambara. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ko gutsindwa bikomeje kugenda bigaragara bishobora kuba bitegura insinzi kuri Fardc na Fdnb kuko bari kugenda babona icyo bagiye bakora nk'ikosa bakaba bashobora kwikosora. Kugeza ubu rero ibi byatumye impungenge ziyongera ku buyobozi bushyigikiye leta bibaza niba twirwaneho izakomeza expansion opérationnelle igana mu bindi bice by'ingenzi birimo Murima, Fizi centre n'umujyi wa Baraka. Bikaba rero bizatumye ibi abasirikare benshi boherezwa ku bwinshi mu bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'ubikurikiranira hafi Karemba Aimable ugiye kutubwira situation no mu bindi bice muri iki Gicuku. Ugana Karemba, waramutse neza? Mwaramutse, muraho neza, murashimye Imana bwana munyamakuru. Karemba Aimable turi amahoro tumeze neza. Rero tudatinze turagira ngo duhe ishusho biri kugenda biba warumpa ubutumwa urambwira uti Frdc itangiye contre-offensive muri iki Gicuku. Kugeza ubu ratubwira ko bihagaze gute, ni igiki kimaze kuba cyaba gitandukanye n'ibyo nari maze kubwira abantu ngende ku makuru wari wanyandikiye? Nufango ku ruhande rwa Frdc nta kindi kiri gukorwa cyangwa kiri kugaragara nuko Frdc
ikomeje kugerageza kwadivansa yegera hafi y'imisozi yegere powezero yego kugira ngo irebe buryo ki ibi bice ishobora kuba yakongera ikisuganya ikabikuramo uruhande rw'umutwe wa 23 yego cyangwa emeride twirwaneho nubwo bivugwa mu ishusho ya emeride twirwaneho ariko aba bose barafatanya mu bimenyetso bidasanzwe twebwe tuba turi kwibonera kuko akenshi tuba tubyibonera n'amaso yacu yego urabona yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 bo bari gukora igishoboka cyose kugira ngo binjire mu bice bitandukanye n'ubundi Fdc irereyemo yego ariko inkurumamo yimbitse kandi yeruye biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc hari mesade bazanye hafi y'imisozi yagira hitwa Kashoreko hafi ya Powezero karetse hitwa Kashoreko hafi ya Powezero bikavuga yuko rero iyi karitsiye ikomeje kugenda izanwamo abasirikare b'abarundi ari karitsiye igamije kureba buryo ki n'ubundi ruhande rw'umutwe wa 23 bashobora kuba barukura mu bice byose ruherereyemo yego kugeza ubu kubirebana nuko haza abandi batekinisiye b'urugamba bihagaze gutyo kuko muri inyandiko wampaye wambwiye ko haje aba special force bo muri Hibu n'abanakonda wenda ku ruhande rw'Uburundi ho bihagaze gute n'ibandi bahagaze ku mirongo y'imbere bwana Karemba Aimable ku ruhande rw'Uburundi navuga yuko cyane urabona ko ari abakomando b'igisirikare cy'u Burundi yego bakomeje kugenda bazanwa mu bice byinshi abakunze kwitwa ngo ni inahangarwa mu rurimi ngira ngo nakwita rw'ikirundi ko n'ikinyarwanda ngira ngo birumvikana yego izi nahangarwa rero zikomeje kugenda zizanwa mu bice byinshi bitandukanye cyane sino muri nite bya Powezero byegere Powezero wenda bashaka kwisubiza kuko no mu bice byegereye hafi n'imisozi yegereye ahitwa za Fizi hafi ikiyaga cya Tanganyika mu misozi ya za Kabanja igisirikare cy'u Burundi kiri kugaragara kizana imisada myinshi y'ibikoresho ndetse kandi n'abasirikare rero nta wundi mugambi uhari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb baravuga bati dukore buri kimwe cyose gishoboka duhurize hamwe imbaraga turebe ko uyu mutwe dushobora kuba twawutsimbura mu bice byose uherereyemo yego niyo mpamvu ubona ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gusuganya imbaraga zose zishoboka kugira ngo barebe yuko iyi ntego bayigeraho kubirebana wenda n'abandi baturuka i Burundi hari uwundi musadi uri guturuka i Burundi uza muri ibyo bice kugeza ubu cyangwa bahari nibo bagihari kugeza ubu kuko mu minsi yashize nibwo mwatubwiraga ko bari kugenda bazana abasirikare benshi ku birebana n'uruhande rw'indi misada ishobora kuba yaba iri guturuka muri biriya bice yego ahangaha harakomozwa ku ruhande rw'abacancuro b'abablaka wota biravuga yuko mu basirikare bateguwe bagomba kuzanwa hano mu misozi yegereye muri Sud Kivu muri Fizi cyane imisozi ishaka kurindwa ni no misozi yegereye ahitwa Mwibanja cyangwa se Kazakari Mberembe bivugwa yuko iyi misozi ari igiye kurindishwa uruhande rw'abasirikare b'aba Anaconda n'aba Eagles kugira ngo arebe yuko hari icyakorwa kugira ngo n'ubundi intego bafite bayigereho ubu rero bidasubirwaho urugamba urabona yuko rugiye kwimukira muri pozisiyo zo mu bice byegereye hafi neza n'ubundi n'imihanda iva za Mwenga yerekeza Karimi urabona yuko urugamba ruri kwerekeza hafi y'imihanda iva neza muri Uvira werekeza za Fizi kuko niho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruri kugenda rwohereza abasirikare benshi uko umunsi ugenda uzahaza yego kugeza ubu haba wenda hari abaturage bagira ibyago mu biri kuba byose ku ruhande rw'abaturage navuga yuko bo bakomeje urumva niba bumvisha urusaku rw'amasasu uri mu gace kamwe nta kindi ukora uhitamo gukiza ubuzima bwawe nicyo kintu ubona yuko kiri kugenda kigaragara mu bice byinshi bitandukanye byaba ari mu Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no mu gice cy'Amajyaruguru kugeza ubu ku birebana n'urujya n'uruza wenda bakomeza kugenda nijoro byo wambwiye ko byamaze guhagarara ese M23 yo iri kuzana abasirikare gute bari kuvahe baturuka bari kugera aho ngaho baturutse he
force iri gukora aho kuri point 0 ni yaturutse? Ndakumva Karemba Aimable. Muratwihanganira ku murongo wa telefoni, tugize kibazo cyuko impuzanzira zidashoboye gukomeza kuboneka, ariko turongera tugerageze turebe ko twamubona ku murongo akomeza tubwira ibiri kugenda biba. Turebe rero ibiri kubera kuri terrain ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa byose. Reka twumve ko tumubona ku murongo wa telefoni atubwira ibiri kugenda biba ndetse n'ibigaragara. yatangaje ko izirimo mu buryo bwa politiki, ariko mu buryo bwa tactique za gisirikare ntabwo yigeze zihamba cyane mu misozi nka za Kiriba, mu bice byinshi bitandukanye irahari. Yego. Ariko Fdnb nayo cyane ko iri no muri ino misozi igizwe n'imidugudu nka Gomba, imidugudu nka Kitu, imidugudu nka Muheta, ikaba iri Katongo. Yego. Hafi cya Tanganyika nayo iravuga twebwe natwe imisozi turimo irisitorativisike kandi abasirikare mu kiyaga cya Tanganyika twagaba ibitero duturutse mu mazi, twagaba ibitero duturutse hejuru mu kirere dukoresheje indege za drone cyangwa n'izindi zitandukanye duturutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cya Mayikondaga International. Yego. Ukabona yuko Uvira nubwo igice gitoya gifite na 23, ariko 23 nayo iri kubibona yuko iri kirimo navuga yuko iri muri zone zone ukurikije ibice baherereyemo, kuko nk'ubu nyuma yuko ku munsi w'ejo hagabwe igitero kidasanzwe i Kalundu indege. Yego. Mu bice bivuga yuko byagaragaragamo AFC polisi batonze imirongo cyane cyane hari duce twa za Kazingira, muri pozisiyo zo mu duce dutandukanye two muri Uvira, cyane nko muri za Kalongwe. Hafi yaho urabona yuko rwose ku ruhande rw'igisirikare cy'amamwe bamaze gufata ingamba z'uko imirongo yajyaga igaragara y'abapolisi ba AFC polisi mu duce twinshi dutandukanye itongera kugaragara, ndetse kandi na muvuma militeri byaba ari mu buryo bwo kubikora bambaye imyenda ya gisivile bazijisha mu masaha ya nijoro. Ntabwo bikiri gukorwa nk'uko byari bisanzwe nyuma yo kwikanga, ariko Fdnb n'ubundi nabo muri uno mujyi bawurimo, ndetse kandi biri gukorwa na AFC 23 biri kukontorerwa hafi n'uruhande rw'igisirikare cya Fardc. Yego. Ku bijyanye n'abarundi haravugwa abatanzania, haravugwa abo muri Zambia, bizo bihagaze gute kugeza ubu Bwana Karemba Aimable, kuko nabyo ni ibintu bimaze igihe kinini bigaragara ko ni ikibazo gikomeye cyugarije abatari bake? Uri kuvuga kuri site ya Fardc? Yego, bizo bihagaze gute abo barundi bo baza gutanga umusaza nabo muri Zambia bavugwa, ndetse nabo muri TPDF igisirikare cya Tanzania, bizo bihagaze gute Bwana Karemba Aimable? Ruvango kiri kugaragara mu misozi myinshi itandukanye, ngira ngo ni isada abasirikare bari koherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu misozi ya za Sud Kivu, cyane nko muri za Karimi. Yego. Biravugwa yuko hari abasirikare bari kuzanwa benshi bagashyirwa hafi ya hoteli Sham, hafi mu misozi yegereye Karimi. Yego. Abandi bakazanwa ahitwa za Ruburunduye, abandi bakazanwa ahitwa za Rufukwe, bazamurwa muri pozisiyo n'ubundi zegereye ibirindiro bya Fardc biri muri Karimi. Yego. Bivuga yuko imisaza y'abasirikare iri kuzanwa higanjemo Tanzania, ndetse kandi higanjemo abasirikare ba Fdnb baje bavuga bati gahunda dufite si yo kurinda Karimi gusa, ahubwo dufite na gahunda yo kugaba ibindi bitero muri Fizi, cyane dore ko bavuga bati imisozi nka Makobora kuva ngo 23 irahari. Yego. Batumva na gatoya kuko baravuga bati 23 mu gihe twaba dukomeje kuyireka ikaryama za Makobora, yoroshye cyane yuko izamunuka mu misozi yegereza Irakara hafi y'umuhanda w'Utuzari 5 imanuka yitwa za Mukwezi na za Kasombo. Yego. Abarundi za muvuma militeri bakoraga bakoresheje abatabomani mu kiyaga cya Tanganyika. Yego.
ntabwo bazongera kuzikora nk'uko byari bisanzwe. Ibi rero niyo mpamvu ubu umugambi uhari FDC biravuga yuko hari abasirikare bari gutegurirwa ahitwa za Mukambi muri Baraka na za Kaniyekere bagiye kuzamuka berekeza mu byerekezo n'ubundi byegera ahitwa za Kasombo na za Mukwetsi. Yego. Bakagaba ibitero bidasanzwe byo gushegesha M23 ngo bakayikora mu byerekezo bya Makambora. Yego. Bakayikura muri pozisiyo zaherereye nk'uko amakuru ari kugenda atangazwa n'uruhande rwa Fardc, kandi n'imigambi ifite n'abasirikare b'Abarundi, abasirikare ba Tanzania benshi bamaze kuzanwa mu gihugu, kuko n'ubu harabaruga abasirikare barenga 1,300 ba Tanzania bamaze gushyirwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane muri Karemi. Bahageze ryari? Uri kunyumva neza? Ndi kukubaza ngo bahageze ryari? Ni ukuvuga ngo ni hagati y'iminsi igera kuri 4 ishize. Amato tumaze iminsi tubona yambuka ikiyaga cya Tanganyika, amenshi muri yo n'ubundi abahetse abasirikare ba Tanzania mu rwego rwo kuza guhangana n'umutwe wa M23. Yego. Naho kugeza ubu Tanganyika nayo hari amakuru avuga ko kuva mu gitondo cy'uyu munsi hongeye kugaragara andi mato menshi ariko bitaramenyekana. Haba hari andi makuru wamenye kuri ba nyirayo n'icyo agamije? Ngo Tanganyika cyane ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Unyumva neza? Ndakumva bwana Karemba Aimable. Ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nirwo rukomeje kugenda rugaragaza yuko rushaka kongera ingufu mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Ni ukuvuga ngo bo bari kubikora bavuga bati icyo tugiye gukora ni uburyo bwo guhangana n'umutwe wa M23, ariko nanone tugatangatanga uyu mutwe. Yego. Zo mu mazi dore yuko ubona yuko n'ubundi binaboroheye, kuko urabona niba begereye imisozi yegereza Rumonge bakayegereza Makamba, imisozi y'abasirikare kuva za Muri koroha kwerekeza hafi ikiyaga cya Tanganyika, abo basirikare b'abakomando bakaba bari gushyirwa mu mato bakoherezwa n'ubundi hagati mu kiyaga cya Tanganyika kuza kongera ingufu mu buryo bwo guhangana n'uno mutwe, mu gihe uno mutwe nabo bagerageje gukora igishoboka cyose kugira ngo uzane abasabumani mu kiyaga cya Tanganyika, ariko bakabona yuko bikomeje kubagora cyane ukurikije imbaraga z'Abarundi n'abasirikare bafatanyabikorwa bakomeje kugaragaza hagati mu kiyaga cya Tanganyika, higanjemo n'abacanse bo Black Hotel bivuga yuko nabo muri mu bitero tubona za hato na hato mu kiyaga cya Tanganyika nabo baba bari. Yego. Karemba Aimable, nyemerera tuve muri Sud Kivu tujye no muri Nord Kivu, turebe muri Masisi, Warikare n'ahandi. Ho bimeze gute? Duhereye muri teritwari ya Warikare amaze iminsi naho havugwa ubwiyongere bw'ibitero ndetse n'imyiteguro ikomeye. Ho bihagaze gute? Warikare ho nta kindi kiri kuhavugwa. Yego. Kuhagaragara ni nko mu bice byegereye ahitwa za Muri, imisozi nka Noto. Yego. Ahantu rwose urabona yuko Fdnb yo yatangije n'ubundi ibikorwa byo kureba buryo ki ibice bawubyoherezamo abasirikare ni muri wa mugambi wa Fdnb wo kureba buryo ki bashobora kuba bakusanya imbaraga bakagaba ibitero muri teritwari ya Masisi, cyane muri misozi yegereza Rutoboho n'imisozi yegereza Mahanga na Bihambwe. Yego. Ibi biri gukorwa rero kandi bikanavuga yuko ari n'indi misozi ya Fardc bivuga yuko yamaze gushyirwa ahitwa Kibowa na Kalonge. Yego. Kugaba ibitero mu misozi ya za Kishanga na Kibatindise, kandi bikavuga yuko Fardc iri gushakisha ubundi buryo bushoboka bwo kugaba ibitero mu misozi yegereye Ikarende itegamiye umusozi wa Mwezi strategique. Yego. Twari zigera muri 3 mu rwego rwo kugira ngo Fardc n'ubundi ibashe kuba yahangana n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu bice byose uherereyemo, n'ubundi navuga yuko biri strategique cyangwa by'ingiro. Yego. Naho mu kuzindi akisiyo bihagaze gute? Niho naho hari kugaragara ihungabana ry'umutekano kugeza ubu? Kuzindi akisiyo ndavuga nko muri Rusuru Fardc ikomeje kwikanga cyane, kwikanga cyane
wazalendo bivuga ko bari guturuka muri parike ya Virunga bakaza muri no misozi ya Rwamarehe bakaza za Kagera na Kinyamboho. Yego. Kugira buryo bwose bushoboka bashobora kuba bagaza igitero ku ruhande cy'umutwe wa 23 cyangwa bagatega mboshi umuti. Yego. Kugeza ubu ku birebana ndetse n'ibivugwa kuri training wing ho bihagaze gute? Abakomando M23 uri gutoza barasohotse bimeze gute? Ese batangiye akazi? Navyo ni ibintu abantu baba bakeneye kumenya. Ku ruhande rwa training wing cyane nko ku ruhande rw'23 biravuga ko ari abasirikare bari gutegura ariko tutaramenya umubare wabo. Ariko kwizandikira biravuga ko batari hasi y'ibihumbi 5. Yego. Bashobora kuba bari gutegurwa kugira ngo bagarurwe berekezwe muri bino bice bya Muri Kivu y'Amajyaruguru na Sud Kivu nyuma y'uko ubundi Fdnb nayo ikomeje kugenda igaragaza yuko yazanye ingamba nshya ku rugamba zigamije guhangana n'uno mutwe ku rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho ndetse kandi ukabona yuko mu gihe kuko amapfa atatu yabitongereye imisaga n'abasirikare mu bice byinshi bitandukanye ikomeje kugenda irishwa imbaraga na Fdnb cyane nk'abasirikare ubona yuko bakomeje kongerwa b'imibare ndetse kandi bafite n'ubuhanga b'abarundi kandi n'abo abanyatanzaniya b'abakomando bazanwe ku rugamba batari basanzwe. Bazanwe ryari? Ariko ngo nagiye ndikomoza nkubwira ni hagati nko mu minsi nishize uhereye na ntangiriro z'uku kwezi nibyo byatangiye tubona bamwe basika abarundi boherezwa mu bice byinshi bitandukanye bya Sud Kivu cyane na Tanzania bikavuga yuko ari n'abaza biyanditse mu nzangano z'igisirikare cy'u Burundi. Ariko mu mibare itangaza ndetse kandi n'amakuru ashukumbuye duhabwa n'abantu bari hafi y'igisirikare cy'u Burundi bakatubwira ko harimo n'abasirikare ba Tanzania nabo bamaze kwambara impuzankano za Fardc. Karemba Aimable duherutse kubona ibyago bizabereye muri teritwari ya Masisi bizahitanye ubuzima bw'abatari bake. Kugeza ubu situwasiyo iri muri Masisi ubuzima bwongeye kugaruka, abaturage bakomeje akazi kabo, bihagaze gute kugeza ubu? Masisi ho mu bice bitandukanye ubuzima burakomeje ariko nanone ntabwo no mu misozi ya Zabukombe ngira ngo nta cyumweru gishize mwumvishe habereye imirwano ikomeye kandi Bukombe urabona ko ari igice cyegereye byinshi bitandukanye bya Masisi kandi igice gisobanuye ku ruhande rwa Masisi ndetse kandi na Warikare na Rushoro. Yego. Rero nk'abaturage batuye mu misozi ya za Kimoka ntabwo batuje kuko Kimoka hari abasirikare bamwe na bamwe baturuka muri Virunga, parike ya Virunga. Yego. Bakaza bakinjira mu misozi ya za Kimoka bagakora ibikorwa byo guhungabanya umutekano niko navuga, cyangwa se kongera kwibutsa 23 yuko zawazendo zigihari. Yego. Rero nibyo bitera ikibazo gikomeye kandi mu bice byinshi bitandukanye nubwo abaturage bavuga bati tubayeho wenda hari icyo navuga ko urimo umutekano wo munazazuzirwe imisozi nka za Rugenge na Busangara. Yego. Nta mutekano mukeya ukumvikanamo cyane ariko nko mu bindi bice bitandukanye usanga ibintu bidahagaze neza. Yego, Karemba Aimable reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha, urakomeza uducohoreze n'andi makuru mu masaha yo kugicamunsi. Turaza kongera tukuvugisha tubwire situwasiyo y'ibiraba bigezweho. Nakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Ucyonde sabone dukurikiye bwa mbere, dukomeze kubana. Hasta la vista.